Hafade manyaluhu zan nahu, especialmente famaguonta, si senora mesa talu, no? Estina biju put alfabet tu talu, no? Para bahu fatinas karada zan anaku na sinangan, zan esti dos, na zan i. Esta, lo antes de ta continua election, malagzu na bayu na agradecimento undangtu na si Jesus Masi para si Señor Ronald Laguanya, Señora D. Castro, si Señora Jolene M.T. Bernardo, then si Señor Frank Perez, ¿no? Sia Martinez Esti na leblu, ¿no? Pues undangtu na si Jesus Masi, ¿no? Sa Estina Leblu Hu sa Paria Alphabet Tun Lekshan. Okay, this is the book I use for the tomorrow alphabets lesson, no? Pues en alfa más te continúa y leksyon ta pagun, no? Tanatsari. Paskain, no? Tanatsari. Pues, malata atan esti dos. Esti e, kumeklenya the, but definite article. Focus marking particle, ¿no? Pues para guahu, es para un specific, ¿no? Y otro, na. Na is used to connect a noun with its modifier. Pues, para un nadanya, ¿no? Nadanya y sinangan, okay? Para guahu, lele connector, ¿no? Azu mano para behaso. That's how I think of it real quick. Pues con todo y para guahu ileleku connector. So na zan i, no? I na zan i. I na ezi usa mas karada na sinangin. Simply shu na sinangin. Pues usa toridos gi un sinangan, no? I use both in one sentence para ta na anaku i sinangan za para ta fan specific, no? Ezi para ta sangen put ezu na artiklu pat ezu na por ejemplo i abas, no? I abas, no? Zangin malago ni para ta sangen na Betty i abas, kulo Betty i abas, no? Pues specific i kalakas, no? Pues E is being specific, na is para tafatinas karada, na sinangin para tanadanya, okay? Connector. Wow, nga connector ina sa ni, no? Pues tatutuan zan iglota. Para tafatinas palabras zan iglota, a, e, i, o, u, okay? Glota, pues ibuet siya, no? Pues tatutuan zan glota. Taata ni palabra, apaka unungu glota, no? Ezi para tapara talu apaka maolek apaka kumekelenya apana kulor apaka wide ungan apaka wide di Nancy maolek esta ta usa i palabra na, no? Na apaka na puppet. Apaka na puppet. White paper, no? Paguta usa ina zan i. I, no? Apaka i dongkulu na puppet. Dongkulu. Apa kumeklang apaka i dongkulu na puppet. Guana tau tulingnya i dangkulu na puppet, no? Pues hafa kumekelanya. Right? The big paper is what color? Hafa na kulot. White. The big paper is what color? White. Apka. The big white paper. Maulit. Pagu. Parata usa i palabra. Letra A. Pagu. A. Ta usa i palabra. Ababang. Esti ababang. No? Ababang esti. Esta? Ta usa palabra, ta usa esti, na, no? Amarizu na ababang. Amarizu na ababang. Apa kumekelanya amarizu na ababang.
Asuragaga amarizu. Oh, Gandhi Nancy, don't need Nancy. A yellow butterfly. No, paguta na la anakuta usatori dos. Na zan I. Ungan? Male. Bonito I amarizu na ababang. Bonito I amarizu na ababang. Apa kumakalanya, no? Bonito. No? The yellow butterfly is beautiful. Bonito. Male. Pagu tahana para letra A. A. No, letra A. Para ta usar palavra abas. Ungan. Abas. Talu ni na. No? Na. Abas esti na fruta. Abas esti na fruta. This is a guava, right? This fruit is a guava or guava fruit. Guava jelly. I kalakase. Pues pagu para ta usai I zanina. Aridondo I bedi na abas. Only specific, no? Aridondo. Tatungu na siklo circle, no? Mapana. It's flat. Pues angin sangin aridondo. Aridondo. Kumekelenya round. Pues aridondo I bedi na abas. Kumekelenya. The guava is round. Alright. Agutahana para letra E. E. Ibuet E. No? Na 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 na. Pues ta usa talu I na finalena, no? Lo I palabra para I otro escuela. E. I letra E. Escuela. Pues azu para ta usa. Na ta usa talu I na. Donkulu na escuela. Donkulu na escuela. Donkulu. A big school, right? Big school. Malik. Bagu tanahalumi na zani I. Mahutsum I donkulu na escuela. Mahutsum I donkulu na escuela. Hapa kumeklenya enao. They closed the big school. Maling mahutsum I donkulu na escuela. Pagu para tahana para ibwe I. I. Maling hafa na letra na I. Letter I di fino English, no? Tasangan letter I. Letra I. I. Maoleg. I palabra para ta usa inafuso. Inafuso. Okay? Pues ta tutun zani letra na. Pagu na separado, no? Pues na. Money. Delicious. Money. Money. Na inafuso. Money. Money. Atención, señora Mesa. Money. Y fuzo. Again, delicious sandwich, ¿no? Pues, ha, ¿no? Who kanu inafuzo. I ate the sandwich. Lauzangin para tana halum ina zani y azu na palabra. Zangin para te usa azu na palabra sinyata sangan. Who kanu mangi na inafuzo. Mangi na inafuzo. Male. Pagu tahana para ocho na buet. No, ocho na letra. Yan, letra O. Esti na palabra. Ocho, ¿no? Pues y palabra. Ocho zata usa y na, ¿no? Na.
Otu na ababang. Otu na ababang. Hapa otu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 como é que lenha? Hapa na número. 8, 8, 8. Hongan. Di Nancy, Doni, di Nancy. Kalakas. Paguta na halum i zan i na. Unhasu i specific lokwi, no? Lo i lokwi buet. Wana bay hatulalaika i palabra, no? Gumupu i otsu na ababang. Gumupu. Aten. Gumupu i otsu na ababang. Apa kumekelanya now? Yes, the 8 butterflies flew away. Mangupu, gumupu, male. Pagu i utumu na buet. Ooh. Para osutanhan. Male. I palabra ni para te usa ubas. Ubas, ubas. Ubas, ¿no? Pues te usa talu i na. Kulot lila na ubas. Untungo essa information, the shapes, i kulot número 8 sia, don't include kiki. You know those. Pues hafa kumekelang kulot lila na ubas. Betli lila kulot kahit. Pues hafa lila. Ongan di Nancy, Doni di Nancy. Purple grapes. Male. Pagu para ta usa ina zan i. Na zan i. Mamis i kulot lila na ubas. Mamis i kulot lila na ubas. That means purple grapes is sweet, ¿no? Mames. Esta, pues, famagun, por favor, practica zanging guaha palabra siya untungo. If you know some words, if you know tomorrow, practica fumatinas sinangan. Karada zan anaku na sinangan, no? Short and long sentences. Usai hafa untungo. Numero, numbers, numero. Formation, shapes, formation, kulot, colors, kulot, ungan, gaga siya, if you know animals, and tungo gaga siya, myself and a glass and gaga, fatinas, sinangan, kadada, zan anako, usa, ina, zan i. Esa, pues practica. Ifino tomorrow zan i lenguaje. Ifino tomorrow zan i cultura tomorrow. Dispensa. Ifino zan i cultura. I lenguaje zan cultura tomorrow. Esa, pues san hafa mas. Adai hamzu guana usung si Zeus maasi na gasta itampon mizu para ega esti na video. Za puedia asinya aplica gi hafa bedada mo pagu za para practica fumatina sinangan sia. San hafa mas. Adios hasta aquí.